yaade ko maakiti. Après mi ha seeɗa ko virage uji fatti koye moƴƴo ma wonir leydi ton liggéey ɗanni ton fayda ko wulawi fu après mi fotte 2 personnes jiwo gooto e goɗɗo jiwo on wadditi to noddilam par ce que mi yiyami sukude ko jiwo on tun jiwo ngegitigo ine makko e men dasi ko niki une fois mo wonno hari hiɗe ñamude après winni poison on nde ñamete oɗon tigi affaire ɓay men fotti na wiide are min ko suudu o fokkiti mais o darnilam kono min mi fama fus après direct goɗɗo yaltiti ɓaawo par ce que ko à la fin mi andi ko ndimojo makko par ce que min a wiide ko kanko on yaltiti kay jiwo kago ko gorko on yaltiti ɓaawo ɓe suwirilam linsere mi yaɓɓe rondilam ko a ɗon ñanduno on jujji après mi finoyi mi yaltite e nder koye nder suudu yonno en fait ɓe haɓɓirilam ɓoggol kono ala komi haalana ɓen jeeji sukano hammiroji min yo akki tan woodi en jonde mon produit kono mi haale tun ɓe wawi o ananali mo wola téléphone hayde wotere ma kanko mo woldayno enti kamɓe wonno ɗon andi tata sino mi sikkasi mi anditay ɓe wonno a faami mais mi nanayno souvent mo haala téléphone bimbi kala mais si je ne me trompe pas na woli tanti am no tawami kuuɓe parce que une fois mi fottuno e tanti am o naɓanno de tanti am ari no dari o nawilan noon koɗo tanti am no mi yiriɓe noon on tanti am tigi miyani no fi esiraɓe am ɓiro wifi on no tari ɓe dari mi ari am mi yana wiide yewte mi ala to wacca je te non pas bilana toñugol ɓen mum mo ata toñugol ɓe ko ɓenne inam ala komi jeejaat tanti en e walla wona sa yiɓe haalanalam haalaji o yo waran yo waɗan piiji mimi sikkanano ɓe ɗum ɗo kono tanti am tawa e on ko tanti am tawa ok ella waɗaki cuwaɗi hino komi faala kon par ce que ɗo ko min ɓuɗe yewtude ɗo min kadi nami wondi e komi wondi ko sa jamanina mi yewta ɗo ko ɗum ko waɗantani takoldi fi takoldi ɗo raga wallahi miɗo nawi min tun won tigi hanndu fo jarani ta taɗo ko ni fotiri ɗe julle gasalon to tay mami ina mbaɗe ka tappicie mi wattiti ɓe ɓottini o bete ɗumanni Allah waɗi ɓeya natugo ɓen to kadi ɓe yoɓanno wan seeɗa ettini noon mi watti piiji ɗo mi ɓuttini par ce que goɗɗo koko wawɗa ko watta gonga mari mari kono hakkil teme fi jari ko anne an joni waɗana a humpitaki de jali kam mi humpitaki jali kam e bawgal Allah mi tañƴinike goɗɗo innilam woni layla sabu si tawi o maayi si tawi mo wuuri o andi layla kono ɓayla mi fenan ɗum ko jalango mi anda ɓeynila ndo wallala kono na gonga on maayi erika to ñan ko ɓuri noddirde donc mi anda siko ɗum kono min tigi tigi ñan komi faala ɗi parcelle ji ɗi mi haalano to yahumi mi yii Allah ko watta kon to ɗum goɗɗo am miijoto goɗɗum Allah waɗane goɗɗum mi yehi toon mi heɓi soodowo saga min kadi mi hokkay on parcelle toon mi waɗa kaydiji ɗin fof donation e ko wona ɓuuɗ fof mi yoɓa mi jonna o ɗon si feƴƴi hikkano ɗon la yeeso ay ɓiɗɗo mon on wifi Allah waɗali wona ɓengu am o ala ɗo donc ndaare so humpiti kew noon kay mi lumbinamo o feƴƴa ka woni ɗo ma artiranmo kan jombo non si tawi ɓayu ɗum piiji goo feƴƴina gandi o yersanan kanko moƴƴa donc ndaaren kadi si tawi onon on wonanaylan sabu mi heɓa ɓengu mo wi ɗon womo toɓɗi ɗo womi ɗo tawti cuɗaari ndi waɗan ɗon na womi ɗo tawti probléme mala kono on ɗon faale dalika
jalika langanti jalika on ɗo wura joni hellala abbe lam mari ɗo la sotno mangoje be mantonawde nan Comment tu le connais? Comment tu le connais? Tân đầu của sinh nhau càng chuyện cũng sinh nhau chỉ là cái một ngày sinh nhau chỉ là cái em sống si bị tất cả cái này cũng cái cái này sekarang cũng đã từ cái cái này Tahu kemarin itu apa? Ai ăn lawan itu. Apa dua orang mandor pe. Hai mi dia pun nak rumah ăn de kopi. Mesek ada. Hai kim ini tu dia kocak. Kan dia kocak. Kita wajar tu yang kita. Dia di mana tu jura kono. Me eu fihan dan dia sukum kita. Demo mati foto. Uwaga da gufija andi jari kalawe ke kono wana to ulla jonno ko mbute faade tigi kon dol fano parce que on tak ka on mara ki fo ma ni la mon de ko min dol pere sit là comme ça on fano anda no jo ya ni ta ko ah wala ne no no ko mi faade ku ya yo wala ho jem ko mi ni o ti ami ko jama na wa e video ko mi ni mo miro wala fa jemmo at jemmo so aki faade ya yo wal kana dum yow na ci tinda do yan e mango yu ko dala ko o yu ga wo karantere jonno mi fa ya anan ni te gari wodi wala ko so da yin wodi makko bon he e fes lo aro fini hormi police e wai fende imno kan ko wai wodi makka ko wala ko ka tonen jiwon kadi kan ko wari modi makka de wor ko wadde jiwon ko fu ni fa le ndale ko mi do mi ka no ngala ne ti gomi hande gar mission mi mi ke fi makko tigi histoire da wala direct mon mission so de lo do mi ah uno ni ce ko tele ko sa de ah ya fa de ko no toujours ah ni wa so lo ko to so de so ko ka Allahu akbar e yo ko ɓe hewtata tawi ko ɓe duwanomo tawde ɗon ɓe tawi o ala ɗon kadi few tigi de awat no wawi wonde dey kadi no wawi wonde ɓa sa yi ɓe yehi ha ɓe hewti ɓe tawi na ɗon kadi awa dandi kon mi wiyayma ida duwa arde yiide ndaranen ɗo kadi solution go kadi ndaare si tawi kono ari taw yiide nani ɗum ɗo woni sonja woni yangeji woni ƴawra jolda ayi probléme ngala yo ɓe continue ɓe waɗa enquête maɓɓe o awa si Allah jaɓi awa kato yiide nani kato yiide hocca haysi ko kiikiiɗe heɓuɗa feere kato ara yiide nani hocca waɗu doy ara wowlaade fu ko wadduno ɗen ko jogo ɗum ɗon sori ɓen ka yo ɓe continue ɓe waɗa enquête siga no wowlirta noon ɓe waɗire noon kadi an kadi kiikiiɗe ara yiide nani awa jarama hojja